Igor Grubić je umjetnik, ali i umjetnički aktivist. Za projekte 366 rituala oslobođenja stavljao je crvene marame na kipove. Obojao je vodu u fontani ispred Hrvatske narodne banke u crveno. Fotografirao je 3 akcije koje je učinio na svome tijelu. Izbrio je oblik zvijezde na glavu. Istetovirao je riječ neposlušan na svome ramenu. Urezao je žiletom oblik srca na prsa. East Side. Story. Crni peristil. Arhitektura koja nedostaje. Još neki njegovi projekti uključuju Velvet Underground, Anđeli Garavog lica, Knjiga i društvo 22%, Prije i poslije Oluje. Spomenik je eksperimentalno-dokumentarni film. Traje 50 minuta. Dobio je nagradu HT-a za suvremenu umjetnost. Rad stavlja pozornost na spomenike narodno-oslobodilačke borbe. Snimanje filma inspirirano je zaboravom, brisanjem i rušenjem tih antifašističkih spomenika. Video prikazuju spomenike i prirodu i životinje koji se uklapaju.